say for to my Yahweh, no Ali, no Amen. Ja, vi så på TV det to det fjärs. Halleluja. Ja, el manatola. Amatarieta to ne fjäfi. Ja, pa filo ai for ele. Sua forma malo Yesu Cristo. Leli oleola. Ole na ia tita ina mai. Se fu malola le fjäfi nei. Amen. Ja. Le lelo tatu tutu lai. Tatu fasaune. Avero tatu loto ile tu le fiafine tatu tula. Pa filo yatu. Ilo su mai le fiafine nei. Pulanga talavo ai mise foia. Tina ma tamama tua. Pai no tatu mafuta. Pa filo ai fa pitoa. Te tasi o fofo mai le fiafine nei. Amen. Pa filo ai foi la tau pai no maua mai le po kalame. Lunga o penga tfailang. Ya, pai ona ai ai ngase nganga. Wale tua manona filangano. Amen. O foi nei manatu mama o sau le fiafine nei. O fa le ngaina. Pentala tu spaia. Ya ele se mea fa le ngalo tau ti ngalo no le tua malana ngaluenga. Amen. Me tu ina atu me uma ya te ia. Na te tali ya te oe ma ui me uma. Amen. Ya, la tatu saune pa feirai. Nganga pa ia le fiafine nei o ia lo tatu taita. O ini o fonga. Si atu fo ia o limai. Le tua malo loto. Na atu ile tua le fiafine nei. Au fo te fatamala. Ele manatu. Atu no lo fiafine nei. Amen. Sau o stangata nga lala. O stangata mo mia le toi fatu muina ile tua. Sau o stangata e fia manuia ile manuia ile tua. Amen. Wa fu ni mia sa so e fu nei vai aso mal savalinga. Lutia e fu ita to e fainga ta. Ha e mali fu ifo. E mai se tam fai o ti apolo le peti o tatu savalinga ile tua al falo tama. Amen. Tu natu loto ile tua la tatu pese. Fio mai yes we fio mai. Hallelujah. Fio mai Yesu ina fio mai. Pese Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
paia. Leia se mea mātou te mapaia. Mea le au noa ma malau ngā futa mai e tei mātou le a whiawhine nei. Mātou tui nātu o mātou tangate o roma. Si e whaatumu ina i mātou. Whio mai e malau whaunga mana i rungo o la whana. Ina ia whau ulo mātou viinga. Whau pespesenga ina ia tele so viinga. Whio mai e te mua e te muli le mawhatanga. Ina ia manuia mea uma. Whio mai ta maa o āwhui. I loto ti ngā sa where ei mātou re nei vai aso. Mātou te malaulo a ngā paia se a whio mai e te whātou while muina i mātou le a while nei tama. Whio mai se e whamanuia i mātou. Ina ia tele so veinga tausu manitari. Yesu e na oi, olo mātou wha moe moe, e whaola o le na lolangi ne. Ia pule pea mai, se ia so atunu, e oli o. Hallelujah. Sia yo wao. Tu pese ya Yesu e wana oe. Hallelujah. Tala ya yo roto ya te ia le ya pia. Pati ai au ao mai alanga ia te ia le piapi. Hallelujah. Pati pea ia tua lea. O pia pa pitoa mai o ia le piapi ala le mana lo la nga pa ia. Pati pea ia mai alanga ia pa pe o ia. Hallelujah. Hallelujah. Pati pea ia te lavau. Tele me ale lei wa pai ele tua le lei vai aso. Hallelujah. Pati pea ya taia. Papa manuia le tua ya joe. Wa faula ina nganga. Hallelujah. 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 Au ne te whawhetai lo o tua i leia whiawhi. Tele mea le leiwa ia whaia. I lona wha maoni. I lona le lei. I lana puipuinga ma lana wha malolonga ia te oe. Ai mai se i tato uma. Tele anganga wa whaola ina le nei vai aso. E aoi ona tātou whawhetai le atua. E meiso le mana o lona nganga paia. Wafu ai a mea le lei le vai aso le nei. Aua te whaatamala ai tala vou. O moli lo loto whawhetai le atua. Waufiti au nei. Hallelujah. Waufitia uleleli, waiaile mea o te moeai. O mea ai wafo ai mai, o se mai se ai. O loa lofa wae au mai, se ainga o se fia fiai. Yesu e wafa pesai, ifa manu yanga Oi pese ai. au mai. Waufitia au rei. Waufitia uleleli, waiaile mea o te moeai. O mea ai waifo ai mai, o se mai se ai.
Amen. Koi silo lima le kuale kalo yai. Kalo yai le kuale vai pa pecai jama. Haleluya. Awai ele lo polanga yeso kei dengan faula ingangaf. Amen. Pakafale do kafai ole afiafi ala ole bibi. Pai ole afiafi ole bibi. Pai marca la cuspaia e casi de nganga salamo e fia que le paki. E fia. Ai awe. Ai ata bai. Vai siva bai. Bai ata bai bai.
Hallelujah. Pasang lo kwa oi fai. Pasang ai fai ele kwa kasi. Ele kwa lua. Ata mai mai. Siva mai. Ueo vai ulu Siva mai. Dia deli Ata mai. Vai Siva mai. Siva mai. Ueo vai ulu Siva mai. Dia deli sopra ma fapetai. Koi va kapa yo kwa oi, koi va kapa yai vai. Ele ko kolu. Ele ko fa. Siva mai. Siva mai. Dia deli sopra ma fapetai.
Yangi le matangi. Jehovah.
Tawa yanchu oele vinga. Tawa yanchu oele fanecha. Yono mea yanchu oele na manchu fa peatu. Pa ia. Wa tumu le langi ma le langi lo mamano. Toia ina e lua suma le fa. O me ola e fa. Mano mamano o angelu ma le aupa ia o saufa ngatu. Olo olafo o lato pale i le ao ma le po. O lato ala langa e pa ia o Iova o au. E tau ma e tau mono mea o na tu ina atu le vi inga ya anjo. Mato iai fa atasi le nefiafi. O mato fa pe atu le tu. E tau ia ate o le vi inga. E tau ia ate o le vi. Ia vi ia oe. Ia vi ia oe fa vava. Hallelujah. Ia vi ia oe fa. Anto fa la e oe le tua. Anto fa pale anto oe. La e oe. Po ia tua ina vi inga ia anto oe le tua. Hallelujah. Yeah.
te ole vi inga tama. E mamalu e pa ia lava oi. O ngā lava le mamalu nei tula tama. E pa ia lava oi tama. You are the King. You are the Lord of Lords. Awani matofa olovi. Ai te tau no mea e te wini. Whawha Yesu. Lala mai, lala whamal moli. God is good all the time. Amen. Pasangale au tafa I lo uso. Mala tuange whai o a mai oi. Whai po seki oi. Seki aga ko ya Jesus o. Molele au whai screen pe le kusile wha malo sie o le Luke chapter 6 verse 38 wha mole. Luka e ono whai putol wad. Verse 38 say, give and it will be kept giving to you, good measure, pressing down, shake together, and running over. Will be put into your person, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. Amen. It's all lava ya. Eta wale fa sau I le fa ipuleo. Pe mai kut le me mua kut measure lona lua pressing down. Shake it together. Ta lava me e tot. Pe mai o me te luluin. E foi na te selselina. Ale faipu le good measure o le fasa mo. Le keke lo o male fasa mo good measure. O le measure o le fua a. Pe mei a le a fa pea o peteta inga o lo tupe a. E fia e te fo a ile li I malo loto ato. Malo loto oli a. Ai fo a ile li malo loto ato. Male fo a I male fia fo a ile taifin, te taton lava uia e whamanuia le li e tātou tato whamaoni le spulua taifin. Ben, me o meanga o le whakakaing, o lo kupenga weku ku umaleli, e ke fōa leli, e te fōa I mwheleli, I si tupe mo, oi. O a te popole, a fōa, ele suta la le taimine, e te whaupopo mwheleli, I lo tupe tai au, amen. E la sauni lau e whasipese vi ele li. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give
good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give unto God, and you will be blessed. And don't be stingy, and don't be tired. Look from the widow in the Bible who gave her last time. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. From your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Oh, and don't be stingy, and don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last time. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Taita mailo pu me foina. Mele upu. Good measure. Me ma te fo aina atu I e tu atu I te oi. E te wha manuia mai e te matu. Koe te mā. I ati taulanga lo whanau ni afi afi. Ia wha manuia tele lo whanau. Wha manuia la tonga luenga. Wha manuia la toa onga. Wha manuia tele e te matu te mā. Ia maulunga pele vi inga e te oi. Whamanuia tele o tupe ia e whailo o taulanga e whai o longa luenga ta mā. E ning me e whai nisi mea o tupe ia e whamanuia e lo whanau. So a whai Yesu. Amen. Ave space, via le tua lei, fiaf. Praise the Lord. Tal talo mai lo ava pe ona o ke ia o ngai ke sekia. Pa talo foi lo nei pa, pai hai nei pa. Ah mai o se ala mai, se nga fela sa ke mo le falo le tua ala mai. Di ia le ali. Tau al sunga ya toa e prokalame le sa fai vai maunga nafi. Al prokalame le nga short notice. Ta to alongo mai ai la so lulu. Ai fai ya nafi prokalame le wa Olivi inga fo ile li. First time o tsala vai maunga sa ta talo mo se avanoa ile telo nei tau sanga mo vai. Ya finally le wa mai le avanoa fo i. Pa tino le prokalame a stala fia fa mai vai maunga ile o mai ore to fai pe. Se singa mo se tanga tau le o vai maunga se prokalame. Ya tanga tala ia le mo mau le o le tua nafi. Ave space vi ia le li. Mana tua foi tatou a faola ina le nganga. Usa afa pe se se mali tanga tai se oli, o fa titia foi na o tanga tai o se oli. Ai fa se le ida no mela ya ngai atu ifea. Ile ola e fa ova. So a faola ina tangata o mini mais tangata ya ngai atu ile afi. Se mali tangata ile afi le mo ma volta la yuta. We have to snatch the people away from the fire. Fa fenga faile menga. E ala lau ngai no le upo le atua ia whaola ina tangata. O leo mata i le tai mili tato atu nuu e.
O le mele wa tupu. E o tono a onga. Wa mata ona sawa. Wa mata ona ita maiti a onga. Whafonga le malitato o talvo e maisio e mai mo mai. Ai voice talvo matua o mata mai e le ngata o tamaiti a onga o e matua. Wa mata ona whatere ina i fo le melo le aisa. O le fo manatu I polo kalame la fai le ngata o le pol nei. A polo kalame la nga ilunga upenga ta fai langi ma le TV la songa fua. Nga ole mo le aso stangata ole mele lo at talo ai le atu le tunu nei. La nga ile tupu ai me mo mua. Ole mo le mau ole. Pule a onga. Ele ngata wa onga yo isia onga. Wa ye tameti wa fia I me le taimi nei. E tameti le a onga wa tang fia la isa. Ole fo wa tele a me wa onga ole ke mongi fa fonga mai ole ke mongi la po ole ku o me ia. Ole ke mongi lo le bondage. Pa pe tanga tele ngi me fa le nganga me ia. Ole me fela le wa so so ngi mai le nganga ole tua. Se ka ku ia ku ale mo nganga le nganga o tele fo ie kam fa le chai mila to tal no leadership to fa ni prayer walk. Bring prayer ride prayer walk ko e kava umar ke le area. Le mana le toto Yesu ke viso. Inga ia ngalue mele mana ole atua ngalue ngale atua me fai ngava ia me fa pengi. Ngalue loto tangata ia matua ave salmo wa tau salmo. Ona ole polo kalame le atua le wala talata le sitianga fa fonga malta touso. O me fai wa tu position manga ele ma fai na tatu tau fia me wanga mai. Power me tatu talo. Ia sei se mai tangata mai ngalue nga satani e fai. E sau wala ngal polo kalame le atua wanga mai mea lelelei. Wangingi fa kasia me lelei ma me leanga o leanga sala ma mea PCI e mana ia alai kongu leanga sala. Pa wo for te me tauna rise tangata ia for ina le upo le atua is about time for us who preach the truth of the word of God. Ma tangata ia o ina le upo le atua. Awana ifefe tu imeia o nganga leanga ma te moni e fala velave o langa tangata. E saua mea langa o le tau te ile polo kalame le atua ia ngai mai. Au te mana tua le tala statu tai le siana la unga. O la le mea la fai mea ngai mai o no le fa o ngā mai e keleo. E fa o ngā mai e sakangi isi kai mile fala potonga le o. O le lalo langi. E ui mai e visuia inga o le kusama le upo le atua. E against le upo le ali. Pa me tala statu tama. Na pa me tatu talo statu malo me so tatu tai. E delay mea. Alanga ole anga I male polo kalame e tau nu. Tau kilo kua e me ona so nga tai e ma lili le lofa tanga tai leli e to tele tanga tau ese male fatu tua. Awanga e surprises tanga tau whatever lai tona fala tanga te vai tu to ma lili. A faya mai yang wali Februari maki apelila e vai ku ya yungi wa makan ko trap down le lofa leli. E foi la tato talvo te lofa pitoa u tato youth. Kele para inga for te lo istanga tai isi foi e kalesia mai singa luenga lei au tala no fa pitoa ia oe nga lata le fai ungo por kalame le tua o tala tu spaia e to tele tanga tai o ese mai fa tua ele se kala o tala tu spaia o tala nga le ku nga fai a peter o naso nga tai e ko kele tanga tai o ese mai fa tua ngai mo tu se Timoteo o tala foi na le taimi fa fonga ma fa tato talvo. Mesal mele lo kikilo kwale mele o mole spilo le pande so me nganga sai tia e fa polo ngaina ia te lo tupulanga talavo I me ia ka kalango ai al me ko nga le ka kalango le fia filingai o mo ke mongi mo ko revisit spirits return mo nganga le nga kas esma oi le ko fo I mai ai le la fa longo le fia mo inde fo ngal mele che ai. Thank you Jesus. Nganga pa ia talo fapitoa ona oina tu sia le upu. Ele ngata o le nei fiafi la fa na we tono le fale nei. O e o mai mo mai e tono foi me fa pe nei le tu mala upu tai me fa pe nei. Ele fia sa tani pe fa longo tanga tai le upu. Me foi na e fola Yesu ya fa ta oto. O le tai me fa longo tanga ona saule o le filie e sei le upu. The devil will come and snatch the word away from the people. Ina ia awana I fa longo nei me ane wa fa olaina.
Pato mata ina mea na fai leva ya so le telo talavou na fa ola ina. Ma filiwa ina ile mana la upu e moni am fa maoni. O lo nga yo ya le mana la upu le taimi nei. And I believe people are snatched away from the fire, and also those who are walking towards the door of hell, they have been set free right now by the power of the blood of Jesus, and also the power of your name. Talofa ptore le fiafi o le fa malama la upu e mai se onisio nganga leanga o me lo anga I me fa la velave tu pulanga talavou e mai se le tu le sio mianga o mato yai. So so ni mai lo nganga pa ia ina ia fa pe ona no fo yo mato loto e ai se no no ta inga ia mato ia fa maina pe le fale. Pamamaina pe o matou o langa aua na o matou te talafai toa. Help us not to open doors and continue to unlock doors for demons to attack us. Ai hape na matou mo le matala iso saimi le tu elo toi faingo fia so matou yai. Aftai nganga pa ia le poto mal mamalama le nei fiafi. Aftai fole nganga le falinga. Tu mamu le loto mawalalo yo matou tangata fa I lolo le lei. Ina ia fa sa loto lau fa na mo fa manuia tu pulanga talavou. Amria le ngata tono le fale o mai mo mai so stafale lo langi lo matou tua. Fale o nga ina se nga fala velave. I mafa faunga ma filofilinga ma concentration ala fa na le nei po te fa pe atu satani le sa fe au. O le upu nei mo I matou ya nga le matou savalinga ma le matou tu mau ya te o Yesu Kristo. Aftai lo mana lo toto le fia fo le vi inga ya te o tama. Amria fe o mai mo mai so stafale lo langi lo matou tua. Ono lo suafa Yesu o le vala awa tua ya langa fa na le tua. Ala langat fa na wale tua vi ia le tua e fa mole fa longo le mai ia focus le lo fa longo le pon nei le au tata wol tulanga foi le it's more like a teaching say disciple tata also fa malama le upo le tua le preaching or proclaiming telen fa ngale preaching temi for yo pokalan fa evangelia launga di tara lelei a mesol fa tanga a me yo tanga tele fa ola ina fa fonga me yo ta u disciple tatou fa mai na pelo wolanga ina ya wona ya fio inga luenga te moni malona malole anga I mai Matayo suma le lua fa pe fa tolu fa lima Matthew 12 verses 43 to 45. Pe alu fa fo le tangata le nganga leanga ona fe alu wa ele o ye no una mati o sa ili se malolonga ai le maua ona fa peane le oia o te fo iatu le ufale na osa wai walu yai ona iloa ile o tu fua o uma fo yana tafi ma teu ona alu ile oia wana au mai isi nganga e to fitu e sili lo la to le anga ilona ona la to lu fale atu ile ona no foi ona sile ile ona le anga le tulanga o le tangata ilo le tulanga mua e fa pe fo na fai ele nei tu pulanga leanga Tatou foi mai mo mai penga tafa ilangi a vavela ushea. Rela fa ko fa pto le pone e tala vo o la fia te mine me so ila to le polonga le melo le malwana o le aisa tapa fa le kalapu. E me so te le isia nga fa la velave le te mine. To foi o poe fa tolu fa mole. Wala la tala no fa pto le pone o ke mongi wa koe asia oe. O le ke mongi wa koe fo yatu ya oe. A kuri ese ma oe. Ngaru ese ma oe mana tua mai o ke mongi. E le ngofo ake mongi o ese. O nga yele malo sianga siaku lo ke mongi o malo sianga le o le manga o le suafa wai. O Yesu Kristo. Tako kalango le fiafri. Kalango ako kalango mai. O ke mongi sa ya oe. O nganga leanga sa ya oe. O le keminga e fao la ingai. Nga o ese le kele o ke mongi. O isi ke mongi nga ngofo ala ngai le mfayo nga identify ni mafuanga. O isi fo imele imo ilo salamo. Ele mfaya nga o ese mai maoe. E ma fo nga fai nga luenga le tau le fa sa o tonga. E cast out ele kele o mo nga fa la velave. O kama o fayo la ko wa. Wa mata no nofo ya o mata tu fo le fio ese. Ona fa mai lo tala tu spa ia ile. Mata yo lo tata fo tawina. When an unclean spirit alu ese le unclean spirit po le ke mongi. Mai oe, mai le tangata. O longa fale le sa ngofo ai.
Ele ngofo la ke mongi alwese mafonga alwese o nga uwai ke mongi. Wa etalia Yesu ke viso ave mali mafaola. Ele fia ngofo fa kasi la ke mongi. Male me ele mamalu ai mamalu ole atua. Ko vai man me vale tu folo lokat takono. Aku fa kasi la kola au ole aku ma takono. La me aku pia takono mala makur kaya wa paulea. Walu esele ulu. Ole si kemba aku wa ngau lalo. Aisha, ele mafainga kufa kasi ke mongi pongi kupua. Mane mamalu ole atua. Alo esela ke mongi o ngesiri aku le malo se Yesu ngai lo ke mongi. Famela tala tus paia. He goes through dry places. O ese maoe. O ngolo le me ka o me to fua. O me ko fua. O me le ni tanga tai ai. A me nga feo ai ala nga lala ko mele fai e ka usue ke mongi se me nga foi. Mana tu wala wa umana tafi lo fale vai. Wa fiula ke mongi feo ai. Ele se me nga foi ya kinga. Nga o ma ala o nga le refer mele makwo ya so yo ya kungula. E mo tese dry places. Ngo fa nga ko fua ele se vai ma wai nga o le mo kwafa. Au tātou la, fai si kele o mango, o vi, o esi. Fai pula ma, Ia malalo la, au ima sanga kuku aiskai. So o mal fai upu. Pafa. O nga koe fai ifo leo le kemongi, vai, fai kala aku spaya. Longa winga ka umai, demons have a will. Pa mo le o me o ke mongi kilo manga kwaus. O mo ke mongi mo nganga. Elengi ola ko kingo ai moi. Ma tonu ta pul fasa o tonga le masang fa mo la maltato oso. Demons are spiritual bodies and they are looking for searching for bodies to express themselves. E oso ni tino e ulu mai ma faali me ola ko winga. Alfa matala inga la o ke mongi. E ma fanga va ai savavali kaukala malolo. Ai, e o lato wio. E loe ke mongi mea, vai. Ko e fai ala ke mongi, ma koe mo ke mongi, fa fonga mo spirits. Mo nganga, ele feoki. Mea ngale nga akuri mo ke mongi, vai me faka kousu. Akuri mo kaka fai monga lunga fa saulo tonga. Akuri ke mongi, ele fanga satani, ia eoti. Leanga ngoloto leanga ia eoti ele ai o la me fai tuli ese cast out rebuke onga ese la maltangata vai le meo ia a ele feoki fa fonga o ke mongi ke ele oki e lu ese maoenga ko ka milo foi la ia le la fia kala ngole ponga le tato tala vo mai mai o le kambanga le nga kuri ese maoe e ko fia sawa ia oe ko fia revisit mai pe ko asia o pe maka o la lava tu mua o le mana o le swafo Yesu ma le upu o le tua ia pa wa maka fa ngale se mea wa e to te tala fa to o me ngale fia kala ngoko le ponge pa mela mal ke mongi o ke ko fia fo i lo la me ko fia fo i olona le o kele mai ngala mo e ko fia fo i lona fa ka fa yo kafa o esa ia fa yo esa ngofo ia o esa ma fai le ai ai lo po ngau ko mai fa kasi fo le ponge mana tua fa longo tala tu spaia a fai tal mo ko ritom ta po ono fa tala tu spaia o tato tino o le o kele o le temple nga o le nga pa ia ale fa ko fia ngo foi marke mongi le temple nga kas para ma ka ki o me akemo e manga e kuri ese Yesu ai ngo foi vai ai e ko fia foi longa house e le fale lea ke le ga ko pe ke fale ia bali fale e awole ulo con falsa usai awole ulo con falsa or ke mongi mela con yang ia ba taka tala penga e pusar ka pa fa falsa ma awole ulo ke mal ole tu e lo to ya fiole tu ai malu e faia e lima o tangata
Ngal ku siang alwenga. Ole malu-malu sao al tangata. Kalau malu-malu sao, kalau mereka ke sao, ole malu-malu ole ang apa iya. That's the real temple. O meia ka o habitual places. O meia ka o fale apitanga. E saure malu-malu sao ale fa sanga mai malefa alongo mai. E ngofo e kongo fale le makapo ai. Ko e aluara ia e ku kuare mele le sola. A o mela se kianga pe uma fale ngai langi pe ke wa mela file tu sungu ngai me uma pe uma malu tu se peteru. O nga muala me uma makua me uma ya a ai alu. E alu a oi. A vela makau kia. So we le fia ngofo ke mongi. O ka forke ula. E fia ngofo sa oi le fa sanga mai. Pa ka failo nei pa mangelo o relay ai pe ia ngai se melo tau vai atu. Fai I can sense in my spirit. Ia faila ai malolo le ia. Ele se me ngai sense ngai fua sense ai oi. Pai. O te toi fia fo ia tu ilo fale sai ai mua o le tangata nga sa ngofo ai. Pa mai la ia when he comes inga wa koe lakur ke mongi le sai ai mua ia. Kira kunga ua mama ua le se fai tala o ia. Ua tafi ese le mui. Ua amata na le toini tapaa mani pia mani maluanga te tonu. Amen. Ua amata na le aise loto leanga o to iai. Ua ru ese le faa mawarunga. Ua kafi ese uma. Aisha, pa whenga kupul menga ile keimi nga e faa mawalalo ai. Pa e talia le faa alotanga ma e nau e faa mamaina lo fale. Ngaru ese lola yo mea umanga vai. Kilo kunga. Wale ngaka nga faa mama. Pa wa mo faa mole. Wa empty wale ese mea ko yai wale ese nga faa lave wale ko voice mangu malo mo ilanga sala. Wale faa lave la. Umba faa mama kafi. Ai le faa tumua. Kilo ko kemongi. Wale ko e. La useki ko inga. Wale ready ko inga. Awa vai ko inga lawa ko anga loku. Vai ko inga lawa ki anga ile rally la uma sinta. Ai kilo mai ke bongi. Ele o fai kawala wa. Tu si paia. Ngal ki pasi mai ele fai kawala ko si paia le tatalo. Le fa ko mu ele mana ole anga paia. Ngal le pa wa fa la inga pe ngai skala bo. Pa pe ngai skala visiano. Ngal kalia o Yesu. Le ma se me fa kalia o Yesu. Le fai kau kuspa ia, le anapongi, le tatalo, le vivi, asawi kuku per kupua. Faftale tua. Ilea. Fai fai lo neipa, o ese kupua. A fai ko fafkaya kukure leia. Per kuala kamale kumai. Fai mai lo martala falo kala ke mongi. O ngarua kuroro ke mongi ko su e mai si ke mongi e fia e fiku. Ai vai la le fotocopio me a ke mongi. Kene vi o chance. La me wale valua ile mai le iva pe mai le fa pe mai le ongo. Ona tu algo me la fitu algo me la le tua perfection. O leva nga ola ilungale kakale. Porque mongi o leva nga ilunga. E mamala maleleia i mele kupulunga. Kuri ese mai lunga sa markasi vai fio angelu. Tasi vai tolu. Ona makua ko kele angelu leanga yenga mo ese me maleri ulus felo. They are spiritual bodies. They are real. They are demons. Aru loko e mai sianga leanga e fiku, mai siria kule leanga. Ilo ngaia. Ona famelo tala jus pa ia o sidia kule leanga le fale lea. Ili kemilingai, ili mesa ye mua. Ai vai nge mor tangata e fo ikua. A fonga marka ko uso mai mai. Ai mor krisiano nga kwa fa nga le tua e fie ile li. Nga e fa ola inga mua. Ai e ko e fo ila ikua. O inga e prove kala kus pa ia sa ole. Ole tangata nga fa ola inga nga ka pa ale me nga e afu ai. Ole singa fa ola inga nga le fa mawalunga le mesa ya oi. Ole tangata nga pa ole me ke ole tangata ti so pe yo makua. Au ngai mela iki sa ya oi. E ke ole sila tangata. Inga wa foi kua. Ola.
Kasi ala so misi far kalapung ala sa. Ingu fa solo ako. Palau vale fa solo ako. Upuleanga fa solo ako. Malo vale fa solo ako. Ai le malo vale momo. So misa solo le kaulanga. Fia kamaleanga solo lungo le Facebook. Amen. Ai lo menga sa momo oi. Aisha fa maungi al kala ko spaia. Menga le fa kafa mo le merka ko uso we fa olainga. Fa keke. Ai le misa na kama. E koyo mai ai fiku me ako anga isa ako yawe. Melanga le fika ngo al pongi fa fonga melta to uso. Demons revisit, evil spirit returns. Why demons revisit or return? Ai sawa ko e fo ya ko ike mongi yawe. Yung sai me ai di kalia fisidinga. Amola to. Luar pe terum tau pe luar fa pe luar sfulu luar. Pa fonga mele conditional tangata. Nga if you feel fa tanga, you know the knowledge of the truth. Nga ilole poto le tua mal maanga ile fa tanga. Wa if you feel me wa tango me pa ia, wa ingu ile nga pa ia. Wa fa sa loto le tua. Ai fa fonga mai there's a point of time. Aku pole mele ya oi. Luar peterum tau pe luar fa pe luar sfulu luar. Awa a faina la tu so sola I mele anga le lalang. Ia. Ina ua iloa le leo le Ina ua iloa le leo le faola. You receive Christ as your Lord and Savior. You know the knowledge of the gospel of Jesus Christ. Ia. Ai toi fa la vela veina. Abai. Ma to ilalo ila to ina. Ko entangle. Why? Ko overcome ko fa saying oi e mo nganga leanga. Ia. Ona tele ile o le leanga o le latu unga ilo latu amatanga. Ko wesa ku ai la kai minga ile leanga. Ngai lo leanga sa mo. Ia. Awai le lei pe ana la tau le loa le alo le amia tonu. Ai le anga ina ua la tau loa. Ma toe li liu ese le polo inga pa ia. Sa atu ina mai a te ila. Sa si le pe nga ua ngai e loa le whaola tanga. Ai le anga loa e loa ngai. A le ala ua koe kakala le whaita toa. Ia saulo mana muri. A ua tau nuu ia te ila tau le upu whaata o tomoni. Ua toe fo ile uli ilo na lava pua inga. Ia. Ile malea. O le pua awa whaata ele ina. Ua toe foi e taafili le palpala. Ole ka I fau foi le war kusinga fata otole sa wole proverbs lea. Ole ta I fau fanga le wa umanga lua ya kulonga pua inga se tulou. Ai nga fokoya. Koe ai. Usa uma fasa loko mai ole mesa e polonga ile nga sala. Ai koe foi koe fai ale me nga kas. Male pua wa uma na fata ele. Wa koe foi lo palanga. O mera le pua. Ai ka kinga me falaya. Ai vai mol pua. Elo palange sau mama fanga ku le vai ka ele le vai e fiwa fanga ku le pala ele wese e ko fia fo ya le poa ai fea e ko fia fo ya lo palanga pa pegala le sagata pa la inga ngai fia le e fiwa kam vai pa ma tagata pegale fa la inga fo ikua fa la inga alu ikua fa la inga solomuli e sa wa ma alu ikua alu luma kua e ko la ku le kua ai umalo amen. Pefa ka fa lo kwai ele ya le umai fo le tonu fa ele ya sa wor kangi le longo ting ale kom ai a ting na ku le longo ala fa fo fa ka fa a ting mai longo ala ke fa fo ona lo la ia Baba mo ka mai mo fo ile ama ko mer ko ya moa ava mo ko ya moa e ora le fiafi ka fe kurio kama mo la refea e ora loa apa au la kukinga mo mai o la ko mo ko kangi ali si la pa au la kukinga e ya la le moa fafo pokongu fafo kama la ngai ko fafo lo e ingiro e sumu ko fa ka fa lo kwa ai vai pelo oela alu so i fafo awa ke alu so i fafo ala so i fafo ke mong yal mele fa kari mai ai pa penga vo sta mai e mai le rally la vivi yes vivi si va I want to run with I run ala singa i fafo fa lola why demons return ala ma ola ko fo i mai ke mong ya fa fonga mai la ala ka ki ole mele ole mafuanga la ko yo mai ke mong ko yo se fai oi onga ole kile siango po le kalavou po le tamatai po le rita lavou ua e ko e fai ale mele ole tatalaina ole fai toa
Wa koe kakala ko le whai toa. Ise ke mongi po se nganga leanga, po se anga sala wa e whaia. A Christian given an open door to devil, meaning o meka o liko crown. Wa e whaatanga ke mongi e ko se whai oe. Ise vai vainga po se anga sala, a demonic spirit. Lewa koe kakala le leia, anga e lokanga mua mua. Paafong valen wha mauni anga le Efeso whawhai pulu fitu. Efeso whawhai pulu fitu. Noah give place to the devil, why? Awa foi nei tu ina atu e tou se me mautu waile ti Apollo. Why wha punga wha petania? Give place, meaning you give the devil a legal ground. You open the door. Poko ka kala ile whai toa. Mafua ongo se anga sala. Sin is recommitted as a result of an open door you give to the devil. E kusala leia mele afonga mai. Baba tanga tafele ngaloka mumul falpui. It's the same as a person re-offending the law. Or tanga ngaloka falpui ongo se anga sala nga yafaya po se fasio tangata se tulou. Po se ngaoi nga yafaya po se menga wal. Odi makango vale ai. Avelo loka. Kakala mai lo tu wasa lotu. E alu foi koe fai lea. Koe fai foi le sis sur nga kula fongo. Koe foi la ia falpui. O kusala leia man mo tanga fa ala inga. Fia ile li. Fasa loto e. Ai koe foi ai fai langa sala. O lala mela fai. O koe kala foi fai to e koe lokai o e ke mo. O le mela le la fai le ponga i fa longo mai. O le la fia kala ngole mua ko ka usu. A o la kula upur ponga i kango identify kilo le ponga. Pe ngi me o meia mafuai. O le ke alu ile ali. Ma sau de fa kanga. E pe foringa mai o le koso i koe meia. E ke mongi e foringa o le ko revisit mai ke oe. E mafua mai la e mea ngaka kala alfa ko apong i mea ngaka kupu ya oe. O isi la mea fa fonga mai. O isi mele o e nga mafua ya o mea nga mafua mai kua. Po si mea nga fa yesesi lunga ya oe. Pa to ta tala. O mo ke mongi wo revisit ya oe. O isi mele o e nga mafua ya o isi mea nga mafua mai kua. O mo ancestral curses. O nga sala nga fa yo kua. O le ke struck o ya ke minga ya le oe. Ai mga umiel fa sa o lo toila oe. E po se fai ko fa kala inga ko kala fo i meia. Spirit of jealousy returns. La ngonga fo ile wa. Ia ke o se loko leanga po se loko fua masa salvale. E ko mai ai kama leanga ia mo revenge. Au masui. Restlessness wala sa malo lo ke le mo le po. Suspicious. Enka. E a ko fo i me nga ya o ya le we fa ola inga. O isi ke mongi koe foi mai o ka malosi e ka o le lying spirit. O lying spirit lai me ka o mawhawhanga condemning thoughts. Nei sa wanga, wa e anga sala, wa e whaia inga, e le alofa lea kua ia oe, a iskala wau whapengar ngeipo. A banga i o manatu. Ia po se tala wau fia le pepelo, lying spirit. Pero aka, pero kangi, pero pula, pero le fefe. E aka mai ai pepelo. Hello. Ai kango le ai, pasta le ai. I'm a right pastor, pasta le ai tele tango ye. Ai nga ka foi le o makua. Spirit of perversion ko foi malay maya ka mai nga kuria se moi moi ka le nga le fa pio pio. Ke mo ngai ku me ye tanga te fi melo le last upper 66. Ea, esa ka fa pengar ngai po. Fa sa lo to mo moi oi me ka fe so inga le manguia. Ale o mga yalo wala nga there's a point of time ki fa longo ko ilis kay wala ko attack maya e kamaya ole fai kala sa ele fai kala nga fa sa loto e mal fai tala me fela o tala mal tau tala mal lo fai vai le motu le manolo amen pio le pe ole le afrika ale ko fo ya kwa ko fa vela fo ya ngai kai a spirit, a demonic spirit returns. Eu coi fala velava ya or keming a lying tongue.
sexual sins we committed. Afonga mai. Sa fia le sala me ka feso inga le manguia. E kele kalia le faaletanga. Saulo tolo le faaletanga le o ko vivisin mai kamanga yae. Ale mela bisinga leanga le upu lea. Give place to the devil. Wa ele makala. Ale mela silinga fa ka afonga maka ko uso. Kamal mole. Ale mela le anga sala e faya. E fai ngau fianga e faya. E fai kanga e rua sema ya. It is very easy to commit sin and very hard to get away from sin. Away lang ay fiku. Avon kala ko spoya. E fiku le yambe nga ko ya kuya. Yo vola tanga tsa ifi mo wata matanga. Akale mongwia. Kele o me kurioso re ke mi Facebook o me yo ai lunga. Ye ma o ya me nga search le wapo. O isi fa nga se kai mi lo ofisa me nga fa yeme nga sala fa pe. Ele kai alor kalonga ka usa ko ya we. Ele fa polisi kala vaula ele o sa le ka ko running ngai po amele. E se nga mela search. Ile baka mai la search lo ai si me. Pa ka fa lo ne pa fa kai wa esau. Fa kai ngai po wa esau ki fa lo le upo le. Lau fa pe ngel ba ngala maka mai pasta wa kulo vai pasta wa tulo vai Olai ma fa nga sau au fa excuse lo ke pe pisit tan pongi e fa ku ka ma kuwa o le nga vela me ai la fia file lima no akiv ka ofi pe ngala scripture nga fa mo ya ngofo lo ko mela au de tu inatu sa noa la ko revisit ma yeke mongi ya oi. Therefore, like melon spirit of heaviness. Ola sangata. Whatever of SMM mama failo mafafau. Grief, anxiety. Ola popole ma mefa penga. Al kemingi. Before linga wakoyo mai kamanga mama fayo fuakaua. Ngofo ke mongi me yo. Elo mafafau ke ngofo maya o TN leka. Ala vivi inga yale vasa kuaku. Oka. Al kemingi. E ke ngofo maya mai pasta ka ko yer fale wale ai fo. Oleh sedang ngata ngafosi ala ngasau. Kuri melong ka mamang kinga. Fa fa lo nepa. O ngafosi la usau. Le ai ngusau wa yo tsa inga lang pa ia no usau. Talo mal tanga tanga sau nga ya wa mai le tua sau de fiafri nge fa long le upole li. Ave spati mo le tua le fiaf. Spirit of bondage returns. Wai koi fo ia koi kangoi mo fola fa sainga. Al me maka ukiala. Mana tua lagi o lagi fa olainga. Lagi fa longo pese fa longo mai. Lagi fa longo pese force. Le ko so oe. E ke sawe no kangor ke fongi message ak kang e fiwa ka mo maku. Ala mau le ka ya e pe sau. Come here. E ko puya ale menga Alexa le rally ki fa longo bole koso le kale ka unga maka le usar pokarabe koso mai oi ku mo ke mongi mo nga leanga le last tu na nga leanga yang fa ko le sa oi fa fonga mai akala vo yo makangkang film lo laisa ile fe foi ka wa ke o nga ke ka feel mo spirit of bondage. O fia intai mi fa longa tau tino nga suso yato. Akan kango me fa pengai. E vera usa lo tole o na le tua. Amen. Amen. Ave spati mo le tua. Wow. Afa nga fa le tua suso ngai. Na fa fela nga le fa le tua ya ele mai mo ele ki fa ola inga le ka kango ko ye. E masih o foi kama ifasi o langa ura fia fia nge me maruanga male pia ma puro waitu pensin vale pensin moli e suya ele ku oi amele pe amanga o loko e ke makwa nga wa ifasa o loko e fa pe nga ki fia la ke mongi nga ki ro feo na le mela fa ele ku e ke na manga fa mamulu
You don't want to let go. Why fear yang ngai mangaya. Ole la lo kalungo fa fonga ma ai fa pela le ka wa fear fa fonga. Le la ko ngai fa kalungo ko le mele. Ngai fisilia. Ngai ngoforo le ponga identify e va vea. Ngai fa lo senga luenga mo el poa ngai. O ngai ya. Ole me ka bondage fa fonga ma. Fa pe se me ngai lo kanga o le gaming e o le uka ko. Ka inga ole stanga to ngai mo wan fefe gaming e is fear, a spirit of fear, depression. Ngai pe wo fa ngolo loko pe ele o sekilo loko. Ole stanga tsa il pongi fa fonga fa lo mo stanga to ngai you can hear voices in your mind. Ngai tala ngona leo. Fa ya se fa lo mai fa pe nga ba ku nga ka ma kai le ofisa. O tanga tsa fa lo ngoi leo. Amo nga le nga o ke mongi ma fo mai fa ko nga kala. O isila me fa pe mo nga lunga fa kaulaiko. Afa ye tangata. Le kala ngo mai leo ko ngu yawe. E fe ngofia e fa sa lo ko Yesu pe na wa ngi fiafi. Mental illness. E mental o ma fa. Ke mongi le menga. Physical illness mo tangata lai mo mai. Drugs, da ka le kang fia mo fola fa sainga. Do la vale melo lo ka pa fa fonga mai. Ulu ka pa ngai lini ko tinga ko ka pa le ke fa pi fa polonga e. Ke fiwe ka fie ko wala. E ulas kas. Kasia. Oe kasia. Sa ora kala les ko inga queria swing ala pa mala we. Ele ko pepa ko ala mai kai kasia. Ol kasia ngai ko pepa ko ai fo. Jangan cale fie melo le ingu. Alcohol. Pa officially. Ay o ngangay. E arula baso ako e o ngali o ngang ele ay. Alung ele kupe malo pe nga e kingai nga liru vayaso. Pole vayaso for kampangi. Nga sawa ke mongi nga kalo maka umaleleya le pongay ko lima suseng yala le kanga. Polonga. Pa ela kwala yesi para lo moli. Chuhu! 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 Para me forcayo. Boleh ngi ko ya fa wa mela. Boleh se pei. Le ai ma ku le se ko ngai. Anga ngai ku la fa ka ngai o ke mongi. Le ako ngai ku la ko e mo makanga. Le ai. Para me forcayo ko ka ngokuma. It's very unfair. But poko ke mongi. Se furu fa so va yaso se furu lua so va yaso ngai fenga luenga malo fikua so ngai fenga ongo so ngai fenga luenga kampangi anga ngai kula se kolu pe fa pe lima e pinga yo ke mongi pa polonga yo ngai akala le pope lai manga yo manga ya la kalele manga ya la kaonga manga ya la ka ingi fo le ma ngai kula e mo makangalo ala ko e kama yo lunga le mele ke mo yai. Pela le ay ngam wele ay masela ngonga. Ala uma ko fe ingwa ngamur koko. Polonga. Be fala ki ma istanga ta fa o istanga ta ya fi mo melo pressure. Le pressure. Pressure ma fa mo kalafu. Pressure ma fa mo relationship. Pressure ma fa me kupu sisyo manga. Alo kam fa ye ingu pe ula ka fa ke ala pressure. O ka pa ale ka fa. Pa mole. E umalo lele umalo nga ko fo e malo pressure kayao ele o ese fa ko ese nga we fa mo lalo ku ya Yesu amele o ye nga usiamo e si tia venga le manda lo sua fo Yesu ele ma fai e fo ka ku kala bonga be fo ula so ke mi ke fa ola inga alo ke loku eu vai kwa maruanga wa fi ka fa sa lai la fai la usa yaso na yo tele ula maruana walo le ofisa o fenga luenga e sawa so lua sawa so kolu ko o fai kwa ko mai fai maruanga ele ma fai lo malo si ortala just pai ele o fita ele o lo malo si o e sei menga the only remedy bole awala fai nga sa lo ko inga u fa mo lo ko ma e ole ya Yesu fa sa lo ko e langa mo spirits. Can you hear that? Umumo nga ngaleanga.
Ele mafai oe kauntanga ngaleanga. Ele malo se siria ku ilo ngaleanga. Menga ba ele famai. O ese ke mo esa le falo tangata le. Aisha, e lola ya ke mongi. E ele si malo si anga siria ku ilo lako. Menga metala tu spa ia fa longo te ia ke mongi so fa Yesu mala to tete mu. Fefe ke mongi so fa Yesu ele fefe ya oe. So di kilo pesa penga. Di kilo la menga fa lo me yo pak pande. Menga ki polongai. E ka ma fa pola sa ke minga amaka en kupul menga ya oe. Ke mi lo teenagers. Ke mi le wo lu furkasi. Se menga ke polongai ke minga ngai fa la ve le menga kasi ya oe o mal pongai. Ma fa mele o nga fenga kupu leva. Was there any unusual thing that took place? O nga fenga amakale pondage le pole mele ke polongal kemingi. Amaka o ela jiki. Aya me kau ancestors. Se ke lo se menga mafo mai luka mapolo kinga. E kilo mele ke strako ayo nga fa strako yo makua. Lela uso aku vangale mo clarify fa ngofie nga pa lo talo mo e. O me kau so tai. Lisi mele le, riske mongi le malo si le ngo kalaga ka ko me ka so tais. O so tais. Ko sa wa pipi ilo loko le stangata. Longa lua, o so tai, o le control o le stangata. Have you been involved in me kau peusuinga, pasaina? Eu foi lá mo tangata foi ngale. O le wa move forward. Ia po vole foa, faila wo. E pi folinga mai ko so alo loko ile ilo ex ke akaisa o le awolu mu forward e pi folinga e fai ala manu pisai ai alo kala ko ele ai sasi alo ke vai ko alo ke e ka ko so fa pengalo loko nga kanga kalesa pa mo le meyo ke mongi mo ia o pande so meyo mo nganga fa la. Do you feel an unusual attraction to a past boyfriend or a past girlfriend? If you like loko nga iskanga ka foile sa ruma fuka mombo. Do you let anybody dominate or control you or make choices above you? O e fatanga sanga tai foile nga sa umaye. E controlling lo tangata. Le sila me fa fonga mai, fa fonga ka us. Do you see any ungodly relationship in your past where gifts were exchanged? Esta kata ia ke loa la umaftanga mo mua e ke le. Ele kali mai le tua por nga foko ku. Ale nga fisu ya e me alofa. E me lo ku nga e mi fo yo langa nga u mai lo loko nga maka e mai. Ala nga fisu ya e nga me fa nga ngai ofu mga mi kiafu. Ya mga waki mga kau kalinga mga mama. Yeah. O mea nga whaalonga mai o mo sau tais, o mea laua o mga pound pusa o sai o ese mea kupu. A whaafonga malas ka mai kai po seri o ngai me whape nga whawal mole, o le ofu ngai fia kiai. Kala male filifili nga ma kiai. Nei ala nga whai koe vili, sa batula o filifili lea. Mo objects exchange in a relationship ele ifai mai lea tu o le nga. Ola sila tangata lau ko failang relationship mai la tu ngofolo ka kala ave va tu la filfil le mawe ala me ales ala filfil nga mailes e fe o ia make mo ngiru ngo filfil nga amene ko fa ka ka fa to fa fo ile fa fo ile na on se vai to ave on se vai le simea fa fonga mai meia. E sei mina fai mo ne se a mio valea fo le po ye fuso inga le mangui mo meola. Ato no me ru fitu ia malaya le na te mo e manu. E tanga ta sa mo fa penga. Ai vivi i maya le si. I gotta run we fight. Ala fa me male mo.
Whakawhai lau nepa, ia lai aka e sao, alai aka o meanga le kupu. Ele ke ku ele ku kuspa ia fa pele tangata. Ka vai se fai fe au le mafau fau. Ale fai kau teu no melua fitu. Teu no melua fitu. Ia malaya le la te moe male manu. Ai langa meanga ke le angoi ala sa wai lunga me le after ke mongi ya oi. Demons return. Ai le mau le a se le se ia ese meia. Ya mai lau mafutanga me ka relationship ya mai lau mafutanga mo matua. Fa wau pelo disobedience po nga wo ke lo relationship lo kama lo kinga. Do you feel rejected by your parents? E skala vau I kong fala ngai mai mo mai. E fa longa pe falling o laite e na o matua te minde. Fa fonga mai menga la ngai me ka kinga mangu kinga. Ki nga mangu nga fa fonga mai. E o fela me fanga pe ki kilo le fela treatment o makua ya o ko. E siblings wa penga. Ele pisala le skama ki o la kilo long ka mamalo ki nga e favor le. Pi e favor me mai ka ilele. La me le kupu ya o ki nga. E mga umia fa sa lo ko me nga. Se me mangu nga fa penga because ngai ke ngai me ka wounded spirit. Ile tua o matua talo mo la tua fi fa sa loko le menga ba ki kilo life ringa mai pe favor e luka mama lu ki ngale ska ngaka o pe se mama uruli se tulo o fa ko o manga langal fa ko ka manga me loko le fa mangalo on me ka lot singa you feel being rejected by your parents. Is there anybody you feel edgy on kakavangale pe istanga tele me ka o le loto e ki ngalo loko pe vai istanga. Alua e vai ngi ka fala putonga le po kongore a onga po kongor ko fale po kongor ko ainga. E istanga to ainga fa le pe kilo i. Pe kilo le ai o ko meki alo le fifia. E istanga tapa pe ngai kongu I. Ai o ngalu wenga pe manga ya me uma ngai va ai tanga tale. O ngi ka mainga e ke le ifa manga lo tanga tanga. You still have that anger and bitterness and that resentful loko. Ele o seto loko. Every time you look at him or her, if along lo loko pe unsettled. Wa fear wese. Awan mo lo menga vai ke mongi ko revisit. Dan fai ko wa kala loko le fa mangal. How do you view your siblings? Ajikilo yo kua finge mo kua ngange mo uso e ar ko relationship ko ferfangi ko feku ya ai ngai mengi inga o ngai fa kanga fa ko kala ngai le les kang mai me lai kia fe kanga I o rua mau o kua ngange fe kanga I o lo uso o sila ma ko ye me ka lo ko le anga ko mo ainga fa pea vao ko fa finge mo uso. Mengi me pe me fa penga ma fu mai si me fa ngale o makua o solo kinga po solo kama e fe inga foi la ko le la pasi mar ko inga spirit nga ma afiel fa nga pa pe fela se me fa penga le una tupu ya o rua siblings because e kele ale fiu e kam fa ya ko fe inga ia e kele o inga fa penga sambo a lot of families like that ngayer ke mingi pa ngal wengal me ngal ke mingi mo gola ngo. I hello personalities. Are you a very positive or negative person? Pape ilo tangata. Ke negative al maka negative inganga le me faye kam faye su se meranga. Paleanga ai. Ke negative ala kalangoa you always talk negatively. Ile se mere le sa ulo fonga. Inganga manga ya me mai le manga ya. Se wia. Ai sa ke fa pengai. Ele ke mongi fala vela ngai kongu ya. Are you a domineering or controlling person? O tangata holding on dominating akam fa control ya tangata. Or the spirit of Jezebel.
Ngaleanga ngal fingere ngof control tangata. Am fai koso lalo tangata ma miso o ngale akua. Ai averunga ngaia. Ava pe foi os kama kai po serifa penga que after koso me lalo tangata ilunga. Que ngof fa leanga tangata e ka kai kai. Ai lenga nga fa la velave ngaia me ka le Jezebel spirit. Amia ve ese para velave nga. Do tangata. Me mon muri la fa uma toile upole tua. Emotions. Esa me ngai ke stress ai kelo kaimi. Manga ya la usava linga stress ai. I mama family loko. E me ai pala vela velo loko pi. Ai kawa venga. Do you feel hurt? Palongo se me vale kinga so loko, le ua makinga. We make a relationship. If that describes you, o inga fayal menga, ai sanga mafuai. Mana umir confessing if you feel do more li se fasa loko oi. Do you feel depressed? Pavau, panonoa. Ang fenga amakal nga mea. Ai sia, is there an open door nga ikala mafuai? Do you struggle with fear? Ese kala ba uye inga ole mele ole fefe. Fefe le pongisa, fefe vanga le tulu mo tangata. Le skala ba penga, e fefe fer kala lu mo tangata. Fefe me pongisa, e fefe vanga le mele le kupulu mga. It's a spirit. Man ko ka spa ia ole spirit of fear. Ole nganga morke monginga ka ole nganga. Ole fefe. Wa mai or ngefiaf. Par fsit ko saola. Ele pongei, ta ko kala vau mai se mai momai. Afa makala me ele pongei momovai. E se fai ko ai ke loa or kemingei. Ele o setto alu ka ngakai bo ye ke fa kanga. Ai ya me ngai fa la vela ve ya oi. Ai ngai ke fi leli. You keep on coming and worshiping God and praising God. Fa longo le upole tua. E ke fa longo le ia ma elonga e ia le me kasi pe lu pe ko ale we fa longo nge fiafi o me nga pe takera o ke monginga belanga le fa kalo le pongi tanga tole fa ma ongi longo lo ko manga fa isa o le dad longo me le pongi de me la le lo ke strako ako ngi lo ka pa o isi me fa pe in terms of me lo loko ai mangu o la kinga o se me wa le vanga kam fa ya ve ese e o fa la me fa mo mole le mele ko pungai tanga cham ko ifie fa kangor ki apolo le addiction me ka ule social media ale leua e kangor TikTok leua e fa mo mole ola fa mai lo nganga awa ai ke fa lo ko ko nganga nga susu e o ko me ki ale omi kangor ngila ka ki me fa le nganga folele e kangwa swipe pese ai ka ko lo kamanga ngofo ilo ole ke mongi bondage kama e alu lo la sa eu fa fanga mai mo ko fanga ko ngor ka ko usu ke va ai lungor social media ma me ke va ai mo waka ye ko ai lunga tanga e ke va ai mo me makanga me leanga all lang viewers ai ke kilo me fa leanga ai ka mai viewers ai all me fanga le ke va ai mo me mali makanga bad jokes. O me te vai mo sexual. Intense wangala ke vai mo me sa mo fe so inga le manguia. O ngi mele ke vai ko las. Fai senga sala ngisi la sa ulungo social media. E ngofo lo males. La menga o ke mongi. Pala ve lave ya o menga. O menga o mi la le fai lo decision. Pa mo ele willingness lo ke fisa loko. Ma fai le mele fa melanga pa ya o. E ave ese. Sui. E fa o lo sa o tonga le fa mo le ko ye nga so nga ta ye le fengo fi o ke le tanga te tolu se mal fa o tanga ave space vi le tu le fia tato ve pese su mai le so stand. Thank you Jesus. O ine fonga mai tulai. Nai fa longo le mala i fa mo le fia fita to talvo.
I've seen my pone, Pastor. I feel like usa loto email to follow along with po. A lot of stuff for lewa follow along with pone or lewa happen lo langa. Even though you lava. O lo ke sau pe le mo follow along. Ai yang ai me le follow le fia figay o lo afia ya. O le lo ke struck ko ya ke fia sa lo. A fonga mali me la file fia fille. Pero file atu ngale pa wala swa fa sa lo to yo. Ele ke le sa lo ko ngo lo ku le worship center. Ele ai. The name of this church will never set you free. Awongi ko mapoloku. Paulo swafa e fetalo le one valu. Pe petolo fal tolo ono fe metala just pa yo le faile nga sala le polonga o le nga sala. Fe me fai petolo ono o le nei atu sa loto to le tali on la sa loto fa ma on yelia. When the sun sets you free, you will be free indeed. Pa felang fa kingo. Ngale pau ala o melela sa ponge fa fonga mai. Confession. A saulol pongi e ku yung aleke mga oy meu e falong al pongi e ko kapungi le fai ko a fai el kemingi lau tu ku sai le makala ke le fai ko wa mata na e kala la jiki kwa. A small sin, a little sin in your own eyes, but that is a dangerous sin. Ale we falong ngai e mga umir ko loka kapungi le fai ko. Awang ay kuing ako siya bangoa. Or kamay fay ko ala nga. Wala ba lang nga sa wali mong ifalave yawe. Ang ay kuwa kausao, confess. Kausao ay leli. Afa pekelo oil me ka ole loto tinga. Ole loto lelelei, loto loko leanga. Afa pevenga ke lo lava ole ke afia be yo fay do ako gifi afi. O se kala vo amata ona tango fia ama malosi fo la fasaina. Wata le manuia. Oke mongi mo koe visi ya kuya oi mo koe asia ko makam koe kala ia fai toa. Saul ponge koe ka usa oi le mea nga. Fa mole mole. Awe ki sau e ku mai le tua ua e si le fia mea uma ele ai. Awe ki fai kala nga. Be specific. Lalu ngalo tala. Ka usa le tua o le ko ula. Le tua e ia tamata ngayo tamata matai. Le tua o le wa uto fai fe usua inga le manuia. Sexual sins. Be specific. Kau mai ngai kele hai di mo le tua. Kele laf. Ongole ki mga kifi sa loko. Ka penga o mo lo la fa ba. A sa nga ngari se kianga le we fa yal mele. Amu yo e. Ai hapela pe we happen sik nga ngai le cast out tinga me nga ngai fa la lave pe ya. Nga ole tua la si le fiel me nga. Ato lokal ngo sa ol pongel kala vau kong fala ngai maleo mai mo mai. Wa willing lo loto wa manao lo loto pone le atua ol ponge. Ke mga ave ese me ma kwa fala lave alo ke mga ke ola mo oe ke fiola manu malo mo oe. Confess. Mai lo toto Yesu e fa mangalo fa ma. Sau mal swa fo Yesu ala mano le nga pa ia. E fa sa loto le pone. E ma fa nga fa ia le e kere ma fa ia. A ia so manatu le pone le ai me confia ngor ku. Ele ma fai. Okay, mongi me ngaki luhaf sanga imo nga ngaleanga ba. E ko yalu ngo ferwa il me ko fu e ko fie fo i mai lo ngafale. Mga umile si swa fai malo sia ku lo ngaia. O le swa fale ele lo ka maile oi o Yesu e malo sia ku lo ke mongi. Nga o ia nga mfai sa fa sa lo to ai fa maongi lo ko ma salamo. E fa mo la lo nge fia fim fai sa wa dad. Le pone lo tayao. Not tomorrow. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Bo ini ofong al mena tua. O fele mai mo mai upenga tafai langi on sai mai lo lot. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ele wa o se auro fa longo marta to uso. O le tala vau o le teine por tamatai po le ali. O le uso le fa fonga pone o ele wa ele manatu ele fiafi nei o la le to ta fiese me. Sa ro le sa ili me so no ilu mane te tu. Thank you, Jesus. No wa no le wa batu le fiafi. So mai la ia fa mo mole. Thank you, Jesus. Thank you, Father. So mai. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
Thank you, Jesus. Oh, the blood of 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 Jesus. Oh, amen. The blood of Jesus. Sana etua si ori berbeda. Favoravala, awat soso dapat terutama. Ya mau siapa noi tertalo ya, matau ini tua berupa. Forgiveness in the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I got that time to work with the tour. Send for my father on that tour. See you, Lima, my father, I said, Tao Sao Meuma, everything. I want to know for my laughing. I want to join that test and I went to the tour. All over Lord and the Yafi. I ain't started to the father. Sao Sao, that tour, that tour. Or the Tamata, the Tamata, the Tamata, the Hallelujah. Oh, shipping, so she made to win about it. Oh, so to my feet about to run it. Oh, my tua. Oh, tua. What's the matter about for my? No, my ego. What's the matter about for my Yaoma? I ain't about to Yaoma. I told her about the Manuela. I'm not the only way to time of fear. We're going to tell her the door. Hallelujah. Forgiveness in the blood of Jesus. We're going to time of fear for our Saida. Hallelujah. We're going to time of fear for our mercy. Hallelujah. Hoy se viene este programa de tiempo de este usado y el lío. Ahí se mata la fala de la vida to take control all the day. It takes a controlling spirit. Hallelujah. Somebody is after you. A demon is after you. Destroy you. Forgiveness in the blood of Jesus. Pray right now. Pray right now. Hallelujah. Ask for forgiveness. Ask for the blood of Jesus. Cry out to the blood of Jesus. Forgiveness in the blood. Cry out to the blood of Jesus. Pray in tongues. Pray in the spirit. If there is anger in you, ask God to forgive the person that is lost, that anger and that hurt. Deliverance in the blood of Jesus. Confess every sin. Confess one more time. Deliverance in the blood of Jesus. People of God, you have to put it in for the door. I will let you tell us for the door. You don't love me. But they put it in the boy. Hallelujah. Free salvation in the blood. Make sure you are hungry for God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
Awate pola mele tupu ya utafaoe. Si lungo liba mele tuwai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift up the string right now, brother. Go mama setere mama maya. Go yara mama si yara mama maya. Si lungo liba. Si lungo liba fata taiba talo lea leo tele tu yelo loto. Olo yere mamaru lea tu le po lea tu olo tama. Leo tele awate pole. Fa longo mai le fiafine ye fa fonga mai lea tu ela wala au lea tu olo tama. Wa o fa longo le po. Ile moni o la upu. Wa o fa mawalalo. Wa o fa toese. O anga sala uma na o faya. O fai toa na o tatalaina. Ile alia na lalolangi. Masatani maana te moni. Ua mafu ayo na toyo safa yau. O le pole neile atua. Ua o fa mawalalo. Ua o fa toese. O anga sala uma na o faya. Ua o tatalaina fai toa. Ile amiole anga. Imea na o ai. O ata le manuia. O feu sua inga fa saina. O lo fa mawalunga. O lo loto le fa mangalo. O lo loto tinga. O lo loto manua. O lo loto tawi masui. O lo loto pule leola. O le pole neile atua. Ua o fa mawalalo. Ua o fa toese. Ua o filifili. E fa mangalo tangata uma. Ua tinga ailo loto. O la fiafi neile atua. Ua esi la fia lo tangata. Ma mea ua o te talaina. O faya toa ua o te talaina. Ile anga sala. Fa mangalo au. Ile toto Yesu ke viso. Ile toto Yesu ke viso. Ua o fa toese. Au la fiafi le nei. A fia maya. E ala le mana lo wanga paia. E fasa o loto ia te au. E fasa o loto ia te au. Le angango le kolonga. I fuala au fasaina. O ata matanga. O ata le manuia. Ua o fale o naina. Ile suafa Yesu Keriso. O le loto tina. O le loto manua. O le loto tese. O le fama walunga. Ua o fale o naina. Ile suafa Yesu Keriso. O le pole lei. Satani. Ele sa ke au. O te boni. O wanga le anga. O fetu. O fama laya. Ua fale o naina. Ile suafa Yesu Keriso. Ua o te puni fayotoa. Ile pole lei. Ua o tautino. Ua o sauloto. Ua o wala. Ua o manuia. Ile suafa Yesu. Ile suafa Yesu. A veloce pace mia yo ya la fiafi. Oh ya ramamasia. Oh ya ramasia ramamaya. Sino oliva vera te yai. Magana tus paia, para tapitapi lo falo falmaida. E magana le tofa tu muino lo fale. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. Over our your fire, your anointing, your spirit, your glory to fill your people right now. Release your anointing. Let them receive in the name of Jesus. Fill them, Lord. Fill them with your Holy Ghost and fire. Fill them with your anointing. Fill them, Lord, right now. Right now. Right now. Right now. Release your anointing, Father. Release your presence. Release your fire. Oh, release, release, release. Receive, receive. Set them free. Set them free. Set them free. Oh, receive the anointing of the Holy Ghost. Receive the anointing of the Holy Spirit. Oh, la mama sete mama ya. Oh, ya la mama sia la mama. Oh, ya la mama sete. Dio ele tua da bella passata toma. Ave dai la passata toma. Ave se pace mia ile tua la fiafi.
se pati ang tangata ufasa loto ina. Hallelujah. 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 Talo wa pa lo fa sa loto ile tu le po wa te masar salo. O le matau tia na le lofo le lia oe. Toi ave sa to pati mo ia le fiafi. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Le ai se upu, le ai se ngangana. Tatou sumartali la. Le ai se upu, thank you, Jesus. Le se Amen. Se ngangana. se Awana ia I mātou le vi inga le atua. Mea wai whaia I o lango lau whanau e mai se o mai mo mai ma mata mai ma whaalongolongo I lau upu. Moni lava le whaasao tonga o le mele te au mai ia I mātou e pe lava rai whalafola a tu sao loto I mātou e le atali o na sao loto wha maoni ai lea. O te talo whaapitoa ia whaatu mawina I lato le sao tonga e pe ona I whetalai le kalatia. O le nei atu mau le sao tonga wai whaasao loto I nai I mātou. Awa nei tōna nofo I mātou laro le amo le polonga. Whawau le sao tonga ma ta ofi le sao tonga o lau whanau. E ala le fia ia te oe ma le matau ia te oe. Ma ua lava ne te talaina whai ta toa I le lio le lalolangi. Aia fia e mafuta maola mo oe walata lata lau fio mai. Whamuria lau talavau le nei po, mai so nei mātua o mātou whatasia. Whamanuia whai le whanau le atua, mai se leo lau whai pese ma lau tala au. Nui le ainga tai, whamanuia whai o mai mo mai so staffa le lalolangi. E le ngata o mātou paanga e mai se ua mamae mai e walatou mai moa ma latou whaalongolongo le lea fiafi. Fo I le vi inga ia te oe whaafitai lau whaamalolonga I se o mātou tai. E mai se le whaletua ma le nofo alo e lau whaamurianga whaapitoa. Whaamria fo le fiafi lau ona ia siata e mai se le auso na pueina le whaamai moe betu sao ina atu penga te whailangi. Fo I le vi inga ia te oe tamao no lau suafa Yesu ala langa le whanau le atua. Ala langa le whanau le atua. Tasi lua tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. On sa iba inafa mo mole.
patalo foi lo tuai, fai malo, fa malos. Brother, sis, di ia le tua. Tartalo melu a apelo fa manu ia le tua le loto lipo. Di ia le tua le vinga fo ile tua mo le tu fa aftai. Tato utalvo fe sum